Selamat sore. Well, we don't have too much time to prepare this match. We are playing and travel, recover, and that's it. Since the beginning of January, as you know, we are playing two competitions. We are the travel team. Since the beginning of January that we not go to Makassar. It's not going to be easy match. Last match for other competition, we have 10 players that cannot play. On this match, let's see if anyone can recover or not. Some of them training today with us. Let's see how they're going to feel tomorrow. Against Arema, Arema is a strong team, have very good players that can decide the game on the individual shoot outside of the box or heading like they make on the first round. I remember very well the first round game Arema against us. We have 7 big opportunities on the first half. We have a penalty clear that the referee don't want to put. And after on the second half, Alberto have a chance and scored a goal. And Arema won 1-0. Tomorrow, we know that is going to be a tough match to us because Arema have more time to prepare this match. We travel yesterday all the day. We make recover before yesterday. And that's it. We don't have time to prepare the match. But I trust on my players and I know that who's going to try to play tomorrow, that they're going to give the best. And this is what we need. It's not going to be easy match, but we're going to try to do our best. Dari segi persiapan kita tidak terlalu mempunyai banyak waktu. Kita main, melakukan perjalanan dan coba untuk memulihkan diri. Ini saja fokus kita. Dan ini sudah kita lakukan sejak awal Januari. Dan panjang perjalanan yang kita harus lakukan. Dan kita belum pulang, bahkan belum pulang sejak awal Januari kemarin. Kita masih di luar. Tentu saja ini bukan situasi yang mudah. Pertandingan sebelumnya kita mempunyai 10 pemain yang kita tidak bisa mainkan. Untuk pertandingan ini kita masih lihat siapa-siapa saja yang bisa kita mainkan, siapa-siapa yang tidak bisa kita mainkan. Terkait Arema, mereka mempunyai pemain-pemain yang bagus dan mempunyai pemain-pemain dari segi individu, kemampuan individu yang bagus, mempunyai pemain-pemain yang bisa membuat perbedaan dan bisa menentukan di pertandingan, seperti skill shooting dari luar kotak. Dan di pertandingan kalau kita flashback kembali pertandingan sebelumnya, kita punya 7 peluang di babak pertama, 1 penalti yang kejadian yang harusnya membuahkan penalti kepada kita yang wasit tidak mau berikan. Namun di babak kedua Arema hanya punya 1 peluang lewat Alberto dan dia mencetak gol. Ini yang saya maksud dengan pemain yang bisa menentukan. Tentu saja dengan situasi ini dan pertandingan besok akan menjadi pertandingan yang berat buat kita. Apalagi Arema mempunyai waktu yang panjang untuk mempersiapkan diri mereka. Namun saya punya kepercayaan terhadap pemain saya dan saya tahu mereka akan memberikan yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk pertandingan besok, kami pemain akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapat hasil yang positif. Mengingat 2 pertandingan terakhir kami di Liga, kami tidak mendapat hasil yang baik. Jadi untuk menambah kepercayaan diri kami, besok adalah kesempatan untuk memperbaiki tren positif kami di Liga. Terima kasih. Good question. It's very good question. Yeah, it's true. The field is not good. And the players that are more tired, the probability that get injured is more high. So this is one thing that we need to take account for the selection of the 11 and the players that can play tomorrow.
So this is why I say before that for the game before for other competition, 10 players cannot play, and tomorrow I don't know, just tomorrow. This is why I say this, because also for the condition of the field, because we have many players tired that are playing and playing and playing, and the field, the grass is very tough, and we don't want to lose players tomorrow. So maybe we're going to make rotasi, maybe not. Let's see how they're going to feel tomorrow morning. Ya, pertanyaan yang bagus. Lapangan memang, kondisi lapangan memang tidak bagus menurut pelatih. Dan pemain yang ada pada titik kelelahan tertentu atau titik kelelahan tinggi pada saat mereka bermain di lapangan seperti ini yang mempunyai kemungkinan cedera yang lebih tinggi. Dan saya kira kita harus betul-betul jeli untuk memilih pemain. Makanya saya sebutkan di pertanyaan sebelumnya, di pertandingan sebelumnya kita punya 10 pemain yang tidak bisa kita mainkan gara-gara kondisi fisik mereka dan kelelahan. Dan dengan mempertimbangkan hal ini, kita juga baru bisa menentukan besok siapa yang bisa kita mainkan. Nah, kita lihat saja. Tentu saja kita tidak mau pemain cedera, dan besok pagi saya akan mendapat laporan apakah pemain baik-baik saja semuanya.